Vimbong kika na bukurang taru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Bambul tini bi komunikasi sarra ani sema chikumai en live stream ni VTFM ke komunikasi sarra ndona nama kibuli mai en vimbong ke sarra moniti kina vakarombuka en vukunan taru live ni servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji. I andana babu ni katiko be perdes bebran sene bukunan be batay taron tapanua na kaningun totongoka na bounty premium ram taste the spirit of Fiji ya ambulo bina kabi kemni keda na bekan ni sa sema chimo ka en Facebook page ni VTFM en abukul ken nama kitin daru servo au kula ni bungo sarna panua era sosiangona tiko marota kitin sosiangona iya rongoda dominum like donum share en abukul ni loloma en solitiko o bounty premium ram taste the spirit of Fiji en singalo tulebu usara ngaongoka ningai nana maki tiko makina vambul tele bikem ni keda sarra vina wale sarra ndau sema buli mai ena vukuli nondaru servo ena vimbongi keda sarra donc sona ronga sarra ndani nondaru servo ena bongi vina kan kuwa VTFM Servo ke Bounty Premium Ram taste the spirit of Fiji. Ini sabun antara ramah darbo kena ngonela bikem ni keda sarra bikem ni sema buli mai ena vukuli kena ndo nama kitin nondaru servo ke Bounty Premium Ram taste the spirit of Fiji maina vimbong keda sarra moniti kina vaka raumbuka no vambul tigani bertino la wartau sema tik mengoka ena vuku ni abesi mati bituk sa lebula nan reba ni GS 151 pick up chuma na route 4 mai tama buwa sa mambula te rua sa koda verna nasi ena vuku ni an rambongi abaka talankino no vambul tigani be nana ranandi sem do tunga mai en bongi vina ni kuwa vina vale bukarandingi taki mina video FM itokani kabaka talankino bikim duni lolondo sa sema toka mengoka en VTFM Facebook live ni nonda servo ano vambul tigani kina be Glenn Rabobo Yosef Serru tamai sita leo kede wakatalan kina be toke staff main town supermarket en parte se bunta ke mbiki na matsongo na bador tingo kai nangera sabu be sweetie ke rika kambi na songo ni bitaladi na baka dor tikon dombulo binaka en morika na boga na kuo Sandrungo Stephen ambula si diku mai na pali bulevu mai lau toka espen dombulo binaka Sandrungo Stephen bina vale besar kiran tinggi tak na VTFM mai toka ni okay nandaru sarmo wana bongi binaka ni kuo bikem ni ketana beka ni ndar na rongo tigo ni talo ni sere mai virtu na seni lemba ni muengau en adani sere eruika midendina seni lemba ni muengau adani sere eruika midendina me bakan de klabinaka na matsere goka seni lemba ni muengau ekene liulitiko ilai olaisia sa ngandreba tiko ngone leo ni portukulango ka me bakan tika ni suba ker tio bila dorbo ni vandra mengongo ka baby darling au sa kere man kera ni kolok mai suba minda rumai soto mantanga kina me ureda botu saranga na motamu sando kani nongu mode baka datu na bimbongi na bingiri ntangu da kabole tunga entaru senga tiko ni sembo sota sama ni senga tali ngi bambera o turang tau mai vandra mai ngau sa ia saranga ko na baba rau sa ngole saranga mai suba Romai sota ke ngona ni bortukula isuba nduna kanon na lebu ni maro ngonelewa ni mai stabi I darbo ni vandra mengango ngayo darbo ni ngango ko torong tau ningai muri tal tunga melandina sa ko ngaya iya nangono romai sota kine ke ngonelewa o tiama ni lesta le vandra mengau na darbo ngoka iya ngonelewa tikulinga garabita batata bulinga isuba sanga ile swinga o turanga tau sanga ile kitalota ke bandra ngau ni sandua na ngone le totoka na ngone le rusa vitalo tingoka na ngone le ni mburotukula esa nona vitalo tunga ena visinga ina ngona ngoka wikene ka sarabeka ni samba totoka baka oti na wanga ni nondomo rausa soko takatiko rona rongoka o turanga tau mengau watikina ngone lewa ni mburotukula ngoka ina sergo ka ngikatoni na wona katoni ni Andrew Sarnuku ni talo ni sere eruika midendina senlemba ni muengau sa talingi bambera turanga tau mengau nona sapek nona yang utua mai suba mai redi maramani mai mburotukula sambo atile nandini nona telo noa
Ya tawo te weekend ga sarbe kan da sema sikumai hen lom nongale ngona MV bonki ko bikem ni na barra ko mana video FM 92.2 FM bakata lanki ne bikem ni sema sikumai en Facebook live ni VT FM ka bakata lanki na TikTok live ni VT FM kena YouTube channel ni VT FM rongoda na taro sa titula ngore na VT FM Facebook page matsere sen lemba ni mengon do ngati rombo ni kwa dani sere e ruka metendina na taro o dene lilu ni mata sere bikem ni ka sarbe kan sema sikumai rongoda dunum like and dunum share ngay saw mena taro murani soli bi